U ovom tutorialu pokazat ću vam kako možete da kreirate novi članak i kako možete da povežete neki postojeći članak sa tim novim člankom ili da taj novi članak prikažete putem glavne navigacije na sajtu, znači glavnog menija. Da bismo kreirali novi članak, u administratorskom delu na naslovnoj strani postoji opcija koja se zove Add New Article. Klikom na to, pojavit će nam se tekstovni editor koji smo pokazali u pređašnjem tutorialu i manje više interfejs vam je trenutno poznat. Ovdje ćemo uneti naziv članka, ću ga nazvati test article. Sljedeća stvar koju moramo da namestimo je da li će on biti objavljen, ostaje yes, alias je recimo test article. Alias se koristi u principu za kontrolu onoga što se vidi u samom adres baru, znači u URL-u, i recimo za FAQ i FAQ ovdje će stojati test crtica article. Znači prebaciti ovo full screen da lakše vidite. Sekciju i kategoriju ostavit ću uncategorized. Editor mi je sada već poznat, znači ovdje ću uneti čisto neki probni tekst. I recimo ubacit ću neku fotografiju koja je već u sistemu i recimo iskoristit ću fotografiju koju smo uploadovali u pređašnjem primjeru, pređašnjem tutorialu, s time što ću navestiti da je recimo duplo manja po širini nego u prethodnom dokumentu. Stavit ću recimo da bude 300 tačaka i pritiskom na Tab taster automatski će se uraditi rekalkulacija dimenzije po visini. Idemo na Insert. I ovo je recimo neki dodatni tekst koji ću uneti i to je recimo članak koji ću ja koristiti kao primjer. Znači neću unositi dalje sadržaj jer je koncept poprilično evidentan. Za početak snimit ćemo ovaj članak. Idemo na opciju Save. I on će se pojaviti u spisku svih članaka koje imamo na sajtu i zove se test article. Kako sad sa sajta doći do ovog članka? Postoje dva načina. Jedan način je da neki postojeći članak pokazuje novi članak, znači da ovaj novi članak bude uslovno rečeno ugnježdeni sadržaj. I recimo iskoristit ćemo FAQ da povežemo s ovim novim člankom. Ja ću recimo napraviti link u ovom obliku ovdje. Idemo na Insert link. Reći ću da on pokazuje na postojeći sadržaj na članku koji nije kategorizovan i pronaći ću u spisku članaka novi članak koji se zove test article. Jedan title alias, idemo na Insert. Sada ćemo snimiti naše promjene, ali neću izaći iz ovog editora, znači opcijom Apply. I kao što vidite, dobili smo informaciju da su promjene uspješno sačuvane, ali dalje smo u tom članku. U frontendu, kada odemo na FAQ sada, pojavit će se ovaj novi link koji smo unijeli, ili za link to test article, klikom na njega, otvorit će nam se test article koji sadrži materijal koji smo unijeli. Ono što ćete primetiti je da je to jedan način da se ubaci, da se ovaj članak pokaže na sajtu. Trenutno on nije dostupan ni sa jedne druge tačke, sem iz FAQ. Međutim, ja hoću sad da ubacim novu stavku u meniju i pokazat ću vam kako možete da manipulišete menijem kako bi se taj članak pojavio kao stavka u glavnom meniju, recimo. Za početak ja ću obrisati ovaj link iz FAQ sekcije, iz FAQ članka. Idemo na Save. I sada ovaj članak više nije dostupan preko FAQ-a. Evo vidjet ćete kada odemo u FAQ, taj link ka tom članku je nestao. Ali dodat ćemo stavku u meniju koja će nam omogućiti da manipulišemo, da dođemo do tog novog test članka. Za manipulaciju menijima postoji opcija koja se zove Menus u glavnom meniju i odavde postoje
opcije da se kreiraju novi meniji, da se brišu postojeći, nećemo to koristiti, neće trebati, i mogućnost da dodamo stavke u glavnom meniju, main meniju, i u jednom podmeniju koji sam ja privremeno kreirao koji se zove teza, koji trenutno nije vidio na sajtu. Klikom na main meniju, vidjet ćemo sve stavke u meniju i svaka stavka ima neki svoj status, da li se vidi ili se ne vidi. Ako je obeležena crvenim znakom, onda se ne vidi. Ako je obeležena zelenim znakom, onda se to vidi na sajtu. I ja ću napraviti novu stavku u meniju koja će pokazivati ka članku koji se zove test. Da bismo to radili, u gornjem desnom uglu postoji opcija New i klikom na New kreirat će se nova stavka u meniju. Sada nas sistem pita gde želimo da ta stavka pokazuje. Ono što će vama trebati u suštini da pokažete na članak, znači na article. Za to ćete koristiti prvu opciju u spisku, koja se nalazi u segmentu interni linkovi, internal links, i zove se article. Klikom na to, pojavit će se jedan formular gde možemo da definišemo osnovne parametre vezano za članak. Znači, da li hoćemo da prikažemo pojedinačan članak ili želimo neke grupe članaka koje su kategorizovane i tako dalje. Pošto je kod nas struktura sadržaja poprilično jednostavna, svi članci će se pozivati putem opcije pojedinačni članak i do toga dolazimo kroz opciju koja se zove Article Layout. Klikom na Article Layout, vidjet ćemo jedan formular gde možemo da preciziramo kako će se zvati stavku u meniju. Ja ću recimo nazvati test, alias će biti test article, i sve ove ostale stavke ostavit ćemo nepromenjeni, znači ovdje ne morate ništa da menjate, ostalo je samo da izaberete koji članak želite da koristite. I klikom na select, pojavit će se spisak svih članaka koji postoje na sajtu. Ovdje ćemo locirati članak koji želimo da izlinkujemo, to je ovaj test article, klikom na naziv. Od tog momenta vidjet ćemo da je on selektovan u ovom segmentu ovdje. I da bi se pokazao naš link na sajtu, ostalo je samo da još sačuvamo ovo što smo radili, idemo na save. I od ovog momenta u spisku linkova na ovoj poslednjoj poziciji pojavit će se link koji smo kreirali. Kada osvežimo sajt, vidjet ćemo da se pojavila nova opcija koja se zove test, nalazi se na poslednjem mestu, i klikom na test, otvorit će se članak koji smo kreirali. Postoji mogućnost da privremeno uklonimo članak bez brisanja sistema, znači da uklonimo link, i to radimo tako što ćemo kliknuti iza naziva stavka u meniju na opciju Unpublish Item. Kada kliknem na to, promenit će se status u ovaj crveni simbol i od tog momenta, kada osvežimo sajt, vidjet ćete da je opcija nestala. Također sada ću vam pokazati kako da obrišete trajnu stavku iz menija. Dovoljno da štiklirate stavku koju želite da obrišete. Znači to je recimo te stavka, i u gornjem desnom uglu da kliknete na opciju Trash. Klikom na to, dobit ćete informaciju da je jedna stvar poslata u Trash i od tog momenta taj link više ne postoji. Na isti ovaj način možete da obrišete i članak. Odlaskom u Content Article Manager, znači u spisak svih članaka koji postoje na sistemu, i selekcijom članka koji želite da brišete, u ovom slučaju to je ovaj test article, i klikom na opciju Trash, obrisat ćete članak iz sistema. I to je u principu ono što je osnovno za manipulaciju u člancima, znači mogućnost da kreirate nove članke, da brišete neke postojećih članka, da povežete interno članak sa člankom, ili da taj novi članak koji ste kreirali prikažete kao stavku u glavnom meniju, kreiranje nove stavke u meniju, ili kasnije privremenim uklanjanjem određene stavke ili trajnim brisanjem te stavke u meniju, sklonit ćete definitivno iz sistema tu stavku.
to je otprilike to što će vam trebati da možete da kreirate članke, brišete članke, kreirate stavke u njih, brišete stavke u njih.